Bekumbejembeje kunjiya komkhulu eNyokeni. Lo msitho weengcongolo nowaziwe ngomkhosi womhlanga ubanjwa minyaka le kwaye usindlekwa IKumnkani yesizwe samaZulu. Kulapho ke amantombazana athi aqhayise ngesinxibo sakwantu nangenkcubeko yawo. La mantombazanana ayakhuthazwa ukuba ahlale ingamantombi nto kwaye azikhwebule kwezesondo nokukhulelwa eselula. Inkulu baphathiswa ilibambela ephondo ikwasebenzisa lo msitho ukudlulisa amazwi ovelwano kwiintsapho zabantwana abaphulukene nobomi babo kwingozi emasikizi yayizolo ophongolo. Siyafisa ke ukukhalisana nemndeni. Sithi kwimndeni yabo sizoba nabo, sinabo, siyacela ukuthi uNkulunkulu engathi angabathoba inhliziyo. uKumkani uMisuZulu kaZwelithini usebenzise lo msitho ukuhewula iziganeko zokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kweli. Siyazi kwaZulu umuntu esifazane wayehlonishwa evikelwa kanye neingane njalo, kodwa kulesi sikhathi kumele siyinuka amakhwapha nina besilo ukuthi kungani number 1 entweni embi kangaka. Akunciphe nina besila, kunciphe. Beluluqilima ke ukhuseleko nanjengoko lusathe gqolo ukruthakruthwano ngesihlalo sobuKumkani kwindlu yaKwaZulu. Asibacabangeli lutho olubi, yize bona besicabangela okubi ngaso sonke isikhathi. Sibalindile ihlalo zabo zikhona la ekhaya, azikuthathwa umuntu bayishiya, bahamba bayishiya zi-empty, kudinga ukuba babuye bezoyigcwalisa. Ngalokho nina besilo ngithi uxolo alube khona, ukukhuthaza endlunkulu kakhulu, alube khona uxolo nokubuyisana. IKumkani ikwadlulise amazwi ovelwano kwindlu yobuKumkani bamangesi esantywisisayo emva kokukhothama kwekumkanikazi uElizabeth II.